Tapi halor kuno rim bapi ke igini kipa terwasa terwaso apa kisuya kan syang ba apa orang ba buat dulu belum orang ba orang ba beri orang yang percaya oh ya gitu kita syong ini kaya terwate hak TVC ni pajak keren halor di mobile vendors ni pajak keren halor di seasonal vendors pajak unilateral ngano ini I'm here to ask you please stop otherwise we are going through Gherau municipal office this is too much we know that the discussion has not happened keep in touch you there has to be a solid ground baki ni keep in touch ya apa kiha ka jong beli petty business kan ki kamaya ka hak bisa kamaya ka hak kita kan lagi yang kejak lajang kita hakor bakwen ki kata ngan ko abadi kulan no laidon kini laidon wilayah kata kecil keran gege tren meta kan sa ki baya bentua we cannot tolerate this you convey the message to the government that we are here to not to allow it you convey the message otherwise there will be a problem I'm telling you this is too much apa bila ignu ngingi suatu baik-baik yang hampir suatu terkadang benar kejing suatu lah dari minta kangat tadi ke badan kakam baik iki jingsni ke badan baik iki wiki jadi pula infiltrate nang ni kipala yuk men 3 country jam lima aman baik people are walking around the world along vending drugs and they cannot do anything no shofis ke ong ba ki lawan ong bawan warden ong ba kimsha amalang video nang ni ne kamno anum sha ani kam dei ka kalinti ke pa ana kipit ngarung anum ni ni ka le kawan andre minta iya ki terwa please itu badi open kipulir kia lama sasyo pun pe ka jiksa le ben jigi bre bisi ibarat kan mangi ni ni sokaan ya gila ban sempet hadu kan niru bakadon kesen tu binong di madan mati daladi yaladi ki alam anak orang ni buat bentuk kelar dari menta kalalong malam di abang ni boros ka tungim ko bentuk kelar ma bidan lagi jong ki ban mo ki nong elam ki baladon ada ngiwan mengi ki labri lap nong ngisim ko bu dari this time ni ngim la asya ban supet ni kalalong ya berlalu ko yang itu malagi tik pecah kita ban compensate ya kita ban they never you are instructed by the government, so you convey the message to the government that see, pardon has come from the Voice of the People Party, so we are asked to leave this place. Kam bean di bentuk ya kejelak kimlah benkang. Gani ke pemdan cipta ini ke pemdan to you betul busuk you apa.
Terus kata ngimon ni. Ngimko apa ni tu kelar dai dong aku coba seng la ya itu. Dai minta nama pergi baga jingnya jo soka kalau pelat mabuat di bayar terwaru kita. Ini wani kita minta. Mau wani me plek lang baga mau ngimko apa ni ya. Plek baga tu apa mencuak menubayo yang tu belaya kenili. Jika jingon jingi minta kalau ni kini bayar terwaru. Ya terwaru bayi matang noi kalau ba ngihap ya sutu penuh pengineru penurim ke di bendon. Kecik penuit hikam di bendon. Mau ada kecik penuit tinggi ni nami pensul. Penuit juga yang kayang. Cuba mentapan penken dia IP mana penyeng dek kali. Harus ni dia. Namar ke di kecik penuit hi. Dia ada PCR mentaru pi nakaba pi ya terwa pi bu nak dekat seolah pi bu nak dekat meeting ke taru. Ini yang menjur kayaknya kata. Ini menjur kata. Tapi mentah apa ya baik ni. Dengan penuit Inum syak baka sorkar kan lek ni. Tapi saya ya baik tinggal ada kren juga officer. Mengai kin buram ya kini ke bayu telah ke sorkar ke ko amne juga ni sai pe.